Oşoğa geldin mi? Bundayda men buğa çeyin oynap gelgenmiz bu satiralarda serge çeyin dağı. İyi dağ oynalot bu. Хорошо? Men antı verem, mint verem de antı korkutma sen meni. Şunda mı? Benim bu satira jolu menen бар нәрсе айтылып келет. Эгерде сөз эсин табат болуп силерге тийип аткан силер ошондойсуңар. Ага мен башыңыз отур. Короче мындай. 5-октябрь күнү да ойноймун, башка күнү да ойноймун сатираны. Мен мурда да айткам. Азыр да айтам. Колуңардан келсе асман таштай бергиле. Хорошо? Так что мен аны менен коркуп калбайсыңар. Калаган жериңе барып кел. Калаган ишенген адамга ошо 5-октябрь кел, ушул дворец спортто. Ошо күндө сүйлөшөбүз силер менен. Антып бери коркуп калбайсыңар, короче. 5 октябрь kechki saat 7'de Sport Ordosi'nin sahnasında Kırgız Respublikası'nın emgek singirgen artisti Boronchi Kudaybergenov, Kurtul Tınar Kurbanaliyev, İki Dost Emnedi attu konsertin tartılaydı. Gecenin konukları Ali Sultan Supatayev, Nazgul Piratova, Omke Telохранитель. Biletler Sport Ordosi'nin kassasında satılıda. Surabili telefonu 0736 21 36 30. Men özüm göngönce kasalam. Bunu alacak da. Oo. Seninki suyun arka yüzüne şuşup kaldı o. Men jakta. Çalan urgaçı balıklar eken. Жеткыштар турбайбы? Икра чачып атат биздикилер. Балбай атат. Муну жерде эле кармайлычы. Я. Чегиртке илип койгон башына. Муну жерде, бул жерде жалаң çavaklar eken bolbaydı. Özüne insana balık da düştü mesela. Жақсы түшет маңа. Негізі балықты жақсы көрем. Аялыма қарағанда балықты жақсы көрем да. Неге? Тышта байқұш. Süyleyip Kaçan? Süyleyip. Öyle жақсы береді байқұш. Неге süyleyip bilesin mi? Sen deli bir çaka suğa başını salıp görsen süyleyelmesin. Bir yaka. Ya. Alsıraktan salgan жақшыға. Негізі молжер айлампа маға жақсы түшет. Ya. Aylampadan жақсы түшет маға. Aylampadan? Etiyat qıl havayla. Çoğurak balık çıkana süylep girip ketmesin seni suğa. Şabu batırırsın. Balığa cem balık ket. Sen öz ertemen eline balığa çıktın bile? Öz o iğnenin uçuna seni baylap durup çıtak koysam bunları. Narınski sazanları çöttüşüm da. Öz sen balığa çıktın bile mi ne ertemenen? Oha. Men o balığa dayardan çıktım, senin de galoştan gel olgansın. Ha, nege de koyam mı? Hoştansın da. Neme? Nasyonalni giyiming bilbeyleym ne getir. Barına çeksiz. Emnelerge? Barına. Messengerlerge, sotsialдык tarmaqlarga, çalularga, filmlerge, seriallarga, telekanallarga. 4 cumaga 550 so'm. Şaşırgıla, barыбыз qoşulabız. Переходи на O. Barına çeksiz. Sıra algan turbayım. Ja. Balığa degen kişide mi oldu? Senin dile narındık ekenin bilini ver atat. İyi. Bunun da ıslıkta gerzoy ötük iyi alsın. Balık degende sudan alat. Suga gerzoy ötük ket. Bunun neme? Masısı var bolçu. Ne oldu lan maz? An göçü konukka gelgem da.
Narındık bir dosum uyuna konakka gelsem, dosum hoştan gelip kalsın, çaydı жақсы көресіңер деп, саморға çay kaynatam деп, samorı tütüp, bıkşıp, güyvey, masımı çeçip alıp üstüne giygisi olup mumutu atıp, masını güygüsüp koyuptur. Girsek canında bir oturup alıp intip koyup, çay 95 mi dediler, yok 43 dedim, masının razmeri 43 bolsun. Çay çinlemege çay kaynat bereyim degen go. Dağımı çıkıp kalgan go. Biz deyim çaydı kazangala kaynat berçilem sağa atayın samorga. Ya. Samorga kaynat bereyim deptir dem sana. Ava. Çay içkendi үйrenip alıpsыңар go. Biz mi? Silerden үйrenmedik mi? Arzan da. Bozon içi varlı kızar göçeğen degen. Endi gele oşku barsaң эле çay içeriz de görse arzan turbay. Arzan. Göçöden uktun bile. 5 barmak seyiz. Жақсы. Негізі balıkқа барғандарда көп қызық оқиға болады. Өткенде біреу balıkқа барып алып, иінен ұшына сөйлжан таппай, аяқты çoқып тұр, бияқты çoқып тұр, бақыш. Айласы кетен барып қармас керек болып тұр да. Кичинекей қағазға içine қылып сөйлжан деп жазып тұрып, иінеге салып, ырғытып қойса тартып қалды. Мумды тұр көтерді, çoğun қағазда балық деген жазу шығып тұр. Oşal balıktı te poyuz kalpar alıp pişirip cevap çıktır. Öz negisi Etті көп жеген туғандар сілер et қалбай қалып сөйлжандарды жебергенсіңер білем мұшым таппай қалдыр да. Öz negisi oştu qayerге барат балыққа? Bizde Biz go Sönkölge var oşo poyuzda келіп жатқан балықтың бары жерде. Qayerге барат дейді, уйырмакы бармақ болы су қала барат. Уже qayerге суға барат деймін да? Кампыраватқа барат. Кампыраватқа? Ал кемпіраватыңарда балықтың бары тек туғандардықта кіріп кетті ғой? Неге? Ағып кетті де мұнар жылып. Өзбекстанға о? Суысы кетіп балығы қалып қалды, шонсын қармалауыз біз. Suusalardaki balığı bizdeki. Balığın ne ketpey turau gene şerdele. Ölüp kalmak kula. Çok ketpey turau örtür deyim de. Ketip kaldı emneslerinin suğunar koşağı yupi koşu verdi deysin mi? Suğuna şöyle içmeyi yupi koşu içete gezin erdiler. Hani biz içmeyiz, hani bizden balıklar içer. Murda kola içken, giyinip içi otqanda görüp kalsınlar. Biz arğanday türlü neme verip durarız. Bak, negisi balık suunun koş, biz töremeslerden karma atağız. Cana suunun koşulgan yerlerinden жақсы düşet deyip balık. Biz ana var bilbeyle görüngen yerde salып жүрөбүз da. Öz negisi balıkka bargan kişi kıyaldanıp geçke otura verse bir oy gelet bilesin mi? Altın balık karma alsam degençi. Eşteke altın emes jönököy balık karma albay koyarsın go? Bирок ошондо деле altın balık karma alsam деп кыялданасың го. Анткени altın balık дайыма карма алсаң айтат го. Эмне желаниең бар дейт го. Мен ойлой берем ушу эгерде аялдар балыкка барып калган болсо. Негизи мо балыкты эркектер барып кармайт го? Ооба. Ушуну аялдар ойлоп тапкан да. Неге? Калп эле балыкты сен жакшы көрөсүң, бар деп, мо өттүк кийгизип, неме кылып өлүшү. Воскресенье күнү эптеп бир суун жегине жөнөтүрөт, кеч кеңшейип отуруп кечинде келесиң. Ал просто бир жака барбасын деп эле балык жакшы көрөсүң деп эле жөнөтүп берген. Эгер аялдар өздөрү балыкка барып калганда, алтын балык кармап алса, аял эмне деп сурамак эле билесиңби? Эгер аял алтын балык кармап алса, митмек да. Эми балык айтат да, айт эми желанияң, 3 желанияңды айт, аткарайын десе, аял митет бош керек да. Мага эки этаж үй, жакшы машина, кийимдин түрлөрү, косметиканын түрлөрү болсун, Франциядан атырлардын баары болсун да, чет мамлекетке путевка, бул биринчиси дейтмиш.
Balık düşünbey, gözü sağ okşo. Dağımdan surayıp boldu kendi. Altın balık. Altın balık ne bekerçi. Görün. Altın balık da sen esme geliyor da. Bizden çoğunlar söyleş ol altın balık karmağını vardır. Tegeyinler. Barbarlardan birisi altın balık karmağı oltır da. Anan suraptır. Bana ait kıla 3 yıla yanar ettim ben oşan at karp vereyim dese. Bizdikiler hep bire 3'tü mü ne kılasın? 2 yıl at karp ver deptir. Ait mı ne kılayın dese aittir. Buna o kumtör meselesini çeç ver. Ana onu gansini bir demek çıkarıp ver dese. Balık aittir ya luçu cep koyurlama oşal oğaydı etmiş. Altın balık be. Rossiyada Kırgızların malle göğü Rossiyada jüretpes be. Stroykada iştep atkan bir 2 kırgız zerikken go. Koyan bir gün demaştay salal dep barıp alıp bir Rossiyanın bir gölçögüne var alıp balık salıp otursa altın balık çıkıptır. Ana altın balık ayıptır dem. Çıksa 2 öken. Em ökön birden şılan aytam atkar bereyin deyen go. Desa birisi aytatmış. Maga ısık gölün jeginen 9 etaş pansionat. Dese ekinçisin sençi dese berkisi. Oşol 9 etaş pansionatты uşul Ayдар ökö şıvaylı da kot deyip berkisi. Em bölök klientler çok bolsun. Ökö şıkılal deptir da. Balıkta dele aytpayım har nersege jolgasın balık karmap jursang. Men bayagı momda kıyışık balık karmadım bu. Momda kıyışık balık eken. Apırtatsın apırt teresin. Ama Liboyla balık tüs ko. Kıyışık neme buruluştan karmadım da burulup atkan yerden karmadım. Alda erkek balık şu burulgan boyunca öldü da. Ölümge tike kara deptir öldük şey etmeyeceğim. Her türlü balık. Özünegize balığa bizele barat ekenmiz desek şefte barat eken da. Atanbaydın balası. Hem tiyak barganda vakıtsız yok. Bu yerden ele zerikkenden hem balık bargısı gelgen go. Ağıydın ele 7. taşından ele. Kayırmak salıp otursa taşı iyi bilinip kaldır. İlinip kalsam ne ilinip kalasın deyip sottoy etmiş. Bak. Suzakta su az da anca bilmey ilinip kalsa erek da. Tiki göldükü emerek de suda gönüp kalan ali ilinmey kalganda. Öz negizim o gaylerde ele balıkçılar okşoş ket. Bayqap tursaң мындай biz munoğuna olgan su toktop ketken gölçükö gelgende alabız ko. Alardagı mындай bir burçta mындай перекрестктерге туруп алат ко мындай. Balıkçılar okşo. Aların turgan жерleri жаман кызык. Men bir жол Ошко барып калып кетип баратсам, момунча бутканы тигип отуруп алыптыр, бутканын ичинде. 4 бурчтук кичинекей. Жанатбай барып гайы менен тамашалашып кайында бардымдагы машинаны барып токтоп терезени ачтырып, ассалому алейкум десем, алейкум салам дедилер. Эмне единисе салып атасыңбы дедим. Жана единисе салгычтарга окшоп отуруп алат ко. Десем ошондон кийин ошол гайынын атын чок иштескендер загрузка коюп коюптур. Öz şın adı Nurlan bolçu. 2 Nurlan бар экен, бирөө загрузка коюп коюптур. Men da bir жолу машина менен кетип атсам, машинанын аркасынан кара түтүн чыгып калган. Мотор неме болду. Анан гай тосуп калып атпай. Тосуп калып эле жакын келгенде таанып кал. Бол кетер. Эмне түтүн чыгып калды деп түтүн жанына келгенде, как раз тушуна келип калган суратпай. Эмне түтөп калган дедилер. Мен тамашалап, силердин ишиңер жүрсүн деп аластап коеюн деп, деп газ басты. Ошойдон аласталган бойдон капкара болуп калган. Ошойдон анын аты Аласчы. Негизи баягынычы биз мен үйгө келатканда постоянно эле бурчтан пишпектин бурчунан элечи гайлар тосо берет да. Анан эми таарынып калбасын эми анын үстүнө алып көнүп калган кишилерге да неудобно болуп постоянно берип кое берем да. Анан bir күнүгө өтүп баратып 5 сом берсем таарынып, сен эмне бизди шылдыңдап атасыңбы? Эмне тамашалап атасыңбы? Биз экөөбүзбүз. Жок дегенде 50 сомдон 100 сом берип койбойсуңбу дейт. Мен айттым, эми кечирип коюң, мен бүгүн просто жөө кетип аттым эле дедим.
Жөге туат берсең. Biz go kamprovattan qarmayız. Siler qayaqtan qarmaysыңар balıqты. Biz qayaqtan qarmalat. Siler Бийик жерден тоонун башында өзүнчө көлмөлөр бар бизде. Бийик. Жо таң алыштуусу кайрымак сапты көтөрүп кетет экенсиңер де этер менен чыгып кетип кечинде топоз кармап келет экенсиңер го силер. Топоз? Тынар. Ал кайрымак эмес, ал укурук. Силер топозду балыктын ордуна жесеңер, балыкты зубачкада эле пайдаланат экенсиңер да силер. Bizde go sönkөл бар эми балыкка барсак болот. Бирок силер балыкка барганыңар кызык го. Укурукты асынып алып төмөл алыска кетип аткансыз, эшек минип аласыз. Макапаянын ичине кетип калган. Al karачы. Narınlıkta ömür egin ekкен emez. Al kayrımak emez, al getmen dep koyat anı. Getmen? Al o şerge alp barıp jügörünün boyuna, mekanın boyuna eşekti arkandap koyup, narakta su sugarabız, sugarabız getmen menen. Eşek berak koşu mekanın boyunda meka jep turup turat. Meka jep turup turat? Anam mine meka jep degen oşondan kalgan. Hoşum. Hoşum eşitege düşünmegem jaman tupoysuz da. Negen? Abdullah aytmakçı ömürü yegin ekmesenger alma mine ekenin bilmey piyaz da alma dep jep otursaňar ana kayakta ketmen bilesiňer. Özgö siz menen balık emez hoşum. Tuvaletke çok ora turan adam emez. Antayınseň bularda normal tuvalet hem yok da. Koçama. Ben Luçu satıp alıp elejeyinçi balıkты koyununa. Satıp algan arzandırak düşöt eken. Anın üstünde oşta bütel arzan da özüňiz aytmakçı. Karmasaňyz maga da alap alarsınız şu yerden. Adatınça dağı gettin. Gettim. Ha meyli. Bah. Ayalыңан корккондо эле ушундай бир адатыңды баштайсың да. Kanday? Ayalыңан корккондо эле ушинтип шылтоолоп баштайт экенсиң дейт. Siz korkmayısınız bu. Жок. Ошон үчүн отурбайм, даярданып алып. Jo, naborot siz ayalыңызdan korkup oturasız da. Balıktan bir jaka jıla turgan bolsoň moýnuňy jılam dedi gelip oturasız şu yerde. Korkpogonduk үчүн 3 күндөн бери үйгө барбай отурам го ошо жерде.